puno? Ili ipak malo? I šta sad, jel ima neki vatromet vani ili nešto? A ipak ništa, samo moja mačka prekriva svoje govno. 10.000? Jebote, to je skoro pa populacija Slovenije. Pa da je 10.000 velika stvar kad svi rade te specijale. Ali zašto baš na 10.000? Zašto ne na 11? Zašto ne na 12? Zašto me Nera Mamić nenormalno pali? E pa, ako je 10.000 tako puno, onda bi trebao obavijestiti ljude. Dobio sam 10.000 subscribera. Molim kurac. Dobio sam 10.000 subscribera. Molim kurac. Dobio sam 10.000 subscribera. Ma boli me kurac. Dobio sam 10.000 subscribera. 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 Ma boli me kurac. Duki. Kako lako? Dobio sam 10.000 subscribera. Boli me kurac. After 6 months on YouTube, the well-known alcoholic YouTuber Kako Lako has finally hit 10,000 subscribers. Unfortunately, nobody cares about that. Some say he's drinking right now and others say he's going to kill himself. Zašto? Zašto nikome nije stalo? Nakon mjeseci truda. Sve za ništa. Koga jebe, napravit ću to. Ponekad se pitam, Bože, da li uistinu postojiš? Ja sam Bog. Poslao sam te na ovaj svijet da spasiš balkansku YouTube scenu. Boli te kurac što drugi misle. To su najvjerojatnije ljudi koji vole reakcije. A sada idi, Filipe. Nećeš odustati jer si tek počeo. I zapamti. Spas je u plesu i gemištu.